Muruiri giti wa giti kia mutongeria wa Nthiguru na tigiti ya kiama kia Roots Party PROF George Wajackoya na akinyite AMERU na arariungite gontu mwanya mwanya na gwikira AMERU mawirane kathumba kiaria Wajackoya nirite AMERU atonyo utongeria neta mutongeri wa Nthiguru agatigira kweja na itikire AMERU ni arugite giti kia minister wa karia bwandene gigieta kiri munene oborithi bandi kiri George Kinoti na wakiri muthomithia nkulu agatwika wakiri munene kiri thirikari kana attorney general. Ni urogutua giti kia urais na kiama kia Roots Party PROF Wajackoya aikinyitie kauntini ya AMERU bari na munini wawe Justina Omae na kio kirindi gia ntu kionekete kubamukira anene. Prof Wajackoya yuko area. Akiaria PROF Wajackoya na kirete AMERU wirane bwa the minister wa karia bwandene DCI George Kinoti na we wakili muthomithia nkulu kwe wakanya ka wakili wa thirikari. Muthomithia nkulu, semeni muthomithia nkulu. That is my attorney general kuanzia tarehe 9. Huyo ndio attorney general wangu wa kwanza katika nchi hii, atatoka nchi ya AMERU, anaitwa Muthomithia nkulu. Semeni oye. My Minister for Interior is none other than Kinoti, Director CID. Semeni oye! Bangia! Bangia! Wajackoya nkurukina aririte urimi bwa kimera kamera akiuga urimi bobo nande bukongwa na guana bobangi. Sasa kuanzia tarehe hiyo tukiananisha miraa, tukiananisha bangi. Kila mwenye analima miti moja ya miraa atapanda miti 3 ya bangi. Nkurukina onekete akimenyeria agenda ya DP Ruto yegie mantu jawili baro. Washinde kabisa. Wengine wanakuletea wheelbarrow na watoto wao wanasoma ng'ambo. Wanakupatia kijiko, ukimaliza university kazi yako kutembeanga tu namna hii. Ukiritaya unaanza tu kutembea hivi manake umezoea kuweka nini mchanga kwa wheelbarrow. Profesa anakuwa yuko